Nah jadi aku subuh nih betapa sudah lawan neneknya hadran hendak mandian kami nah. Jadi mah tahu lah. Nah hendak lah tahu kisah. Hendak tahu di kisah nggak. Jadi ulun nih ada berundung nah hendak lawan ulun nih. Aja aku mau marah gitu. Papa ngajar terus berundung nih tuh teh. Gitu cinta lawan janda kambang nih. Abah hadran kayak desin bulikan. Boleh lah belaki berundung. Bapak raya belaki berundung. Apa kira pada boleh belaki berundung? Nah bukan ke duit cak laki cari laki nang toha ha jadi nang tuh tak berduit mau sakit mata duit banyak ada papa ada papa memandang li memandang mata sakit amun laki anu ada berduit papa aja baik laki nang toha tak berduit modal paler warna modal paler kipak marah laki tuh lah marah laki toha tak banyak berduit aku laki tuh aku marah baca cari anu laki yang tatuha kan udang ngapa mama papasan jangan ambil laki orang narai saya nak ambil laki orang pada kan orang pelakor kayak pak ada nak ambil laki orang nah mandi aja besabun nang rinso digusuk ke awak ayo kada kawa ay panas juga apa pikangan panas ya pikangan ngambil laki orang bisa dengan orang pelakor dikaya orang ya apa mandi nah mandi aja kada melukar sabun aja kada kawa bisa sabun rinso mama rasnya ayo saja jangan ambil laki orang jangan ambil laki orang lah pada kan orang pelakor panakan orang maka iya ada leh tapi kira bapak ayam amun tapi pipit sedikit lah amun lakinya juga nah anak lawan ulun jadi kira papa jadi ulun mulai bagi gamatan naik kalau kue kenapa jurang ini cuma jadi pelakor aja mandi bisa